طيب شيخنا تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بإخواننا الكرام وأخواتنا الفضليات في ثالث دروسنا من دروس اللغة العربية، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا من فتوحاته العلمية وأن يوفقنا للفهم والحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. Шейх, урматтуу шейх, Аллах Таалага мактоолорду айтып, андан соң пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, пайгамбарларды эң артыгына салам салаваттарды айтып, андан соң айтат: урматтуу угуучу бир туугандарыбыз, бир тууган биздин эжелерибиз, кош келипсиздер дейт. Биздин араб тили боюнча үчүнчү сабагыбызга жана Аллах Тааладан улуг заттан Аллах субханаталладан сурайбыз, бизге илимий, бизге ачылыштарды бизге жеңилдеткен болсун, жана түшүнүүнү жана жаттоону бизге Аллах Таала өзү бизге колдоп, өзү жардам берген болсун. كنا قد انتهينا في الحلقتين السابقتين من معرفة حروف اللغة العربية وكيفية النطق الصحيح بها، وفي هذا اليوم بإذن الله تعالى نشرع في درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس الفتحة، الحروف بحركة الفتح. Буга чейинки биз эки сабакта деген араб тил тамгалары, кантип ошо араб тил тамгалары кантип окулат, ушулар тууралуу биз сөз кылган болчубуз. Эми бүгүнкү сабагыбызда биз деген жаңы сабакты баштайбыз. Бул деген сабагыбыз фатха тууралуу, фатха харакаты тууралуу сабак. وقبل أن ندخل في حركة الفتح أريد أن أنوه على شيء نأخذه سريعا مع بعضنا البعض، وهو أن الحروف في اللغة العربية يختلف رسمها بحسب موقعها من الكلمة، فمن الممكن أن يأتي الحرف في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، وفي كل موطن من هذه المواطن يختلف رسمه لا نطقه، فقط رسم الحرف يختلف لكن هو نفس الحرف. Эми биз бул фатха харакатына киришерден мурда биз батыраак бирибизге ушу бир маселени айта кетели дейт. Биз билишибиз керек дейт. Ар бир тамга, ушул араб тилине биз айтылган бул тамгалар, ошол тамганын деген сөздүн кайсыл жагына турганына жараша анын жазылышы өзгөрөт дейт. Мисалы сөздүн башында болсо башкача жазылат, сөздүн ортосунда болсо башкача жазылат, сөздүн аягында болсо башкача жазылат. Бирок айтылышы бир эле дейт. Айтылышы бир эле болот, ошо бир эле тамга, бирок сөздүн ар кайсы жагына турганына жараша ал жазылышы өзгөрүп калат. وسنعرج عليها سريعا على الحروف بأشكالها المختلفة قبل أن نشرع في تفسير وشرح حركة الفتح والمقصود بها. سنشرع في تفسير الحروف في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة، كيف يكون شكلها. Эми ошо фатханы түшүндүрүүдөн мурда ушуну бир сыйра тезирээк түшүндүрүп кетели дейт. Ар бир тамганын кандай сөздүн башына турганына жараша, ортосуна жараша жана аягына турганына жараша кантип ал өзгөрөт. فمثلا لو قلنا سريعا أن هكذا يكون حرف الألف في أول الكلام، هكذا يكون رسمه، وفي وسط الكلام يكون هكذا. Бул деген алиф тамгасы. Мына биринчи оң жагындагы жазган шейх көрсөткөнү бул сөздүн башында ушундай болуп жазылат. Ал эми сөздүн ортосуна келгенде мына экинчи бул
мына жанына жазып койду, сол жагына мындай ушундай болуп жазылып калат. Көрүп турасыздар. وكذا حرف الباء في أول الكلمة يكون هكذا، وفي وسط الكلمة يكون هكذا، وفي آخر الكلمة يكون هكذا أو هكذا. Ал эми мына бул жакта көрүп турасыздар. Бул ба тамгасы. Мына сөздүн башында, мына могу башында мына шейх көрсөтүп жатат. Ушундай болуп жазылат да. Мына сөздүн башында болсо деген мына биринчи силер көргөндөй мына чекит астында болот. Башында. Сөздүн ортосунда болсо, мына ортосунда болсо деген мына мындай болот, мына шейх көрсөткөндөй. Анан сөздүн аягында болсо мына могу шейх көрсөткөндөй мына сол жактагыдай болот. يعني لو جينا مثلا على كلمة صابر هنجد أن الصاد هكذا، ورسم الباء في وسط الكلمة سيكون هكذا، والراء ستكون هكذا. رأيتم كيف يكون حرف الباء بهذا الشكل. Эми мисалы буякта көрсөңүздөр, мисалы сабара деген сөздү алсак, сабыр кылды деген сөздү алсак, мына көрдүңүздөрбү, мына сот тамгасы мына башында ушундай болуп жазылат. Андан кийин мына ба сөздүн ортосуна келгенде кандай болуп калды? Өзгөрүп калды. Жана ро мына сөздүн аягында ушундай болот. Мына демек көрдүңүздөрбү, мына ба тамгасы сөздүн ортосунда кандай болуп жазылып калды. وهكذا أيضا إذا كان في آخر الكلمة فيكون شكل، في أول الكلمة يكون شكله هكذا: باء، هذه باء، وهذه تاء، وهذه راء. تلاحظون معي حرف الباء في أول الكلمة كيف شكله؟ Анан мына караңыздар, мына бул жакта мына ба тамгасы, мына батара деген сөздүн башында кандай болуп жазылып калып атат. Мына сөздүн башында болгондо мына ушундай, жана буга чейин шей көрсөткөндө мына ушундай болуп жазылат. Көңүл буруңуздар, карап туруңуздар. وأيضا في آخر الكلمة يكون رسم حرف الباء بنفس هذه الطريقة. يعني معلش أنا عملت هذه تاء لكن المفروض أن تكون باء، بنفس هذه الطريقة، باء باء، فيكون إما هكذا أو إما هكذا. Эми ба тамгасы мына сөздүн аягында, мына көрсөңүздөр, мына могу же могу биринчидей болот, мына жанындагы бир тамга кошулуп келип туруп, уланып келип жазылып калат, же болбосо мындай өзүнчө болуп жазылып туруп калат мындай. Азыр мисалдарды көрсөтөт. مثل هذا الشكل: حاطب، هذه باء. Мисалы ондай сыяктуу көрсөңүздөр, мына хатаба деген сөз сыяктуудай, мына ба тамгасы мына көрсөңүздөр, сөздүн аягында кандай болуп жазылды. Ага чейинки тамга уланып келип туруп, кошулуп туруп, анан ба тамгасы сөздүн аягында ушундай жазылат. يشترك مع الباء في نفس الشكل ونفس الهيئة حرف التاء. Так эле ушундай жазылат, бул та тамгасы. Так эле жазылуусу ушундай эле окшош эле, бир эле чекиттери башкача болот. Чекиттери эмне? Мунуку эки чекити бар үстүндө. Жазылышы так эле ошондой. ويشترك معها أيضا بنفس الطريقة حرف الثاء. Ошондой эле так эле ушундай сыяктуу, бул ба менен тага окшош жазылган, бул деген са тамгасы. Са. Жазылышы так эле ошондой, бир эле, бирок анын үстүндө 3 чекити болот. إذا هذا شكله في أول الكلمة، وهذا الشكل في وسط الكلمة، هكذا يكون شكله في وسط الكلمة، وهذا في آخر الكلمة. Демек мына мынтип устаз 3 жакка бөлүп койду. Мына оң жагында турган бул сөздүн башындагы тамгалардын жазылышы, бул деген мына экинчиси бул сөздүн ортосундагы болгон жазылышы, бул болсо сөздүн аягындагы жазылышы. يعني آمل من الجميع أن يستعمل الكتابة خلفي
ليتعرف ولا ينسى ويكون أكثر في تثبيت المعلومة. كيف أننا نكتب حرف الباء والتاء والثاء في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. Анан устаз айтат, сиздерден дагы аз күтөбүз дейт. Биздин артыбыздан дагы силер өзүңүздөр дагы дептериңиздерге жазыңыздар дейт. Тезирээк буну түшүнүп калышыңар үчүн, эске тутуп калыш үчүн устаздын артынан дагы сиздер да жаза бериңиздер өзүңүздөр дагы. هل أعطي فرصة للإخوة والأخوات يكتبوا أو الأمر واضح بالنسبة لهم؟ Түшүнүктүү эле болдубу же болбосо убакыт берсинби устаз сиздерге жазып алышыңарга, жазышыңарга же түшүнүктүү уланта берелиби? Assalamu alaikum брат. Түшүнүктүү эле, алхамдулилlah, мага түшүнүктүү эле. يقول شيخنا واضح شيخنا واصل. جيد جيد جدا جيد. طيب أنا سأكتب الحروف، كل الحروف نتعرف على شكلها في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة. في أول الكلمة نعم تفضل. شيخ айтат эми мына уланта берели дейт. Анан ар бир тамганын дагы ушундай кылып башында, ортосунда, сөзүнүн аягында кандай жазылат экенин көрсөтүп кетем дейт. لكن يا شيخنا الفاضل إذا يعني أحد من الإخوة ما استطاع أن يكتب إن شاء الله سيكون هناك تسجيل يا شيخنا. جميل جميل، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. Эгерде сиздер жетишпей баратсаңыздар, эгерде жетишпей калчу достор кээ бир жагын өткөрүп алсаңар, иншалла бул сабактын записин дагы биз ошол каналга жүктөп коебуз, ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. وأنا سأرسل لهم هذه الصور لتعيننا في كيف يكون الحروف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وآخرها بهذه الطريقة. سأكتبها لكم وأرسلها، لكنني الآن سأكتبها سريعا مرة واحدة ليراها الجميع ويرجعوا إلى التسجيل. تمام؟ Шехат, мен бул жакта китепте болгон сүрөттөрдү да сиздерге жөнөтүп коем дейт. Анан ошол сүрөттөрдүн негизинде дагы туура көрүп алсаңыздар болот дейт. Ал эми азыр болсо ошо тамгалар деген сөзүн кайсыл жагына жазылыша жараша ошо тезирээк мен силерге жазып көрсөтүп кетем дейт. شيخنا لكن ممكن هناك يا شيخنا شيء واحد يعني أن يعني يشيرنا يعني موضع الحرف بالنسبة للسطر يا شيخنا. نعم نعم نعم، سنتكلم على هذا ونحن نكتب بهذه الطريقة. كيف نكتب الحرف في أول الكلمة وكيف نكتبه في الوسط وكيف نكتبه في النهاية على السطر أعلى أم أسفل سيتضح معنا إن شاء الله. طيب حتى يتضح معنا هذا الكلام سنرسم سطرا بهذه الطريقة مثلا. Силерде сурагандар болгон, кээ бирлер ошо чийинге, ошо линияга, дептердеги линияга жараша тамга аягына жазылыш керек деп, устаздан ошо сурасак макул деп өтүп, макул болду. Ошо линияга жараша сөз тамга аягына жазылат, үстүндөбү, же ылдыйга түшөбү, же ортосунда болобу, кандай болот, ошону дагы көрсөтүп кетем деди. هذا السطر الذي سنعمل عليه. بعض الحروف ستكون معنا في أعلى السطر وعلى السطر وأسفل السطر، سنشرح ونحن نتكلم. Мына ушул линиялар, мына өзүңүз мисалы дептериңердин линиясы болобу, анан ушул линияга жараша мына тамгалар кандай жазат азыр көрөсүздөр, үстүндөбү же астындабы түшүндүрүп кетебиз дейт. حرف الألف في أول الكلمة يكون على السطر هكذا. Алиф тамгасы мына сөздүн башында турганда ушундай мына үстүндө болот, ошо линиянын үстүндө жазылат, ушундай болот. نعم. وحرف الباء على السطر أيضا في أول الكلمة لا ينزل لأسفل. Эми баа тамгасы да сөздүн башында ушундай болот дагы, демек өзү ылдыйга түшпөйт, линиянын астына түшпөйт. ومثله حرف التاء والثاء. Так эле ушундай болуп, та анан са тамгасы дагы так эле ушундай болуп жазылат. وأيضا حرف الجيم يكون على السطر.
Ошондой эле сөздүн башында жим тамгасы мына ушундай линиянын үстүндө болот. وأيضا حرف الحاء والخاء Так эле ушундай болуп жим كلهم على сыяктуу السطر. болуп ха тамгасы жана хо тамгасы жазылат. نلاحظ أن الحروف لا ينزل منها شيء أسفل السطر حتى الآن. في بداية الكلمة لا نلف بالجيم هكذا، لا، هذا فقط يكون في آخر الكلمة، وفي أول الكلمة يكون على السطر فقط هكذا. Эми мына көңүл бурсаңыздар, бул тамгалардын эч бир нерсеси мына ылдыйга түшүп кеткен жок, чекиттен башка ылдыйга түшкөн жок. Бул мисалы жана мына азыр устаз чийип көрсөткөндөй, сөздүн мисалы аягына жазылганда сыяктуу болуп, азыркы мына сөздүн башына жазылганда булар булар куйрукчасы ал ылдыйга түшүп кетпейт тамгалардын. وكذا حرف الدال والذال لا ينزل شيء منهم أسفل السطر. Ошондой эле мына даль тамгасы, ошондой эле заль тамгасы булардан дагы эч нерсе ошо чийиндин алдына түшпөйт, ылдыйга түшүп кетпейт. هذا كله في أول الكلمة. الحروف سأكتب هنا الحروف في أول الكلمة. Ушунун баарысы тең дейт. Бул мына азыркы устаз көрсөтүп жазып кеткенин баарысы тең. Бул сөздүн башында, ушу тамгалар сөздүн башында келген ордулары. أما حرف الراء فهو يكون أسفل السطر في أول الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، فهو من الحروف التي ينزل أسفل السطر هكذا رسمه. Ал эми мына ро тамгасы бул ошо чийиндин ылдыйга астында жазылат. Бул деген сөздүн башында болобу, сөздүн ортосунда болобу, сөздүн аягында болобу айырмасы жок. Дайыма эмне болот экен? Дайыма ушундай чийиндин астына мына ылдыйга түшүп кетет. أما حرف السين فهو يكون رسمه هكذا في أول السطر، وكذا الشين، وكذا الصاد، وكذا الضاد، والطاء، والظاء، والعين، والغين، والفاء، والقاف. Эми ошондой эле көрсөтөр мына син тамгасы, шин тамгасы, сод, дот, то, зо, айн, гойн, фа, коф ушунун баарысы тең мына ушундай болуп чийиндин үстүнө жазылат. Булардын баарысы тең мына устаз көрсөтүп кеткендей, мына чийиндин үстүнө жазылат. Мунун баарысы тең сөздүн башында. كلها لا ينزل شيء منها أسفل السطر، ونتنازل عن آخر شيء. يعني مثلا السين، انتبهوا، كانت معنا نكتبها هكذا، هكذا يكون شيء منها أسفل السطر. في بداية الكلمة نتنازل ولا نكتب أسفل السطر منها شيء، بل تمشي على السطر هكذا. قس على ذلك كل الحروف التي كانت تسقط. Мына көрдүңүздөрбү, мына бул тамгалар сөздүн башында турганда демек алар чийиндин мына так чийиндин өзүнө жазылат экен. Чийинден ылдыйга түшпөйт экен. Бирок биз буга чейин жазып атканда деген мына син тамгасынын мисалы деген куйругу ылдыйга түшүп атпады беле? Бул жакта эмнеге мындай болуп калды? Бул мына көрсөтөр сөздүн башында болуп, андан кийинки тамга уланып кетип аткандан кийин ошол чийиндин өзүндө эле кете берет. Ылдыйга түшпөйт бул жакта. الحرف الذي يتغير شكله في بداية الكلمة عما أخذناه حرف الكاف، وهو يكون شكله هكذا. Эми буга чейин биз жаттап калганга карашабыз, мисалы өзгөрүп калган такыр эле жазуусу такыр эле өзгөрүп калган тамга бул каф тамгасы. Мына каф тамгасы сөздүн башында мына ушундай болуп өзгөрүп калат. وكذا بعده حرف اللام، وأيضا حرف الميم، النون يكون هكذا لا ينزل أسفل السطر في أول الكلام، والهاء في أول الكلام كما تعلمناها. Ошондой эле мына кийинки лам тамгасы, мына устаз жазып кетти. Андан кийин мим тамгасы мына ушундай болот.
мына линиядан ылдый түшпөйт. Андан кийин нун тамгасы мына үстүндө бир чекит менен. Анан ха тамгасы бул мына биз өзүбүз жаттагандай эле буга чейин көргөндөй эле. أما حرف الواو فهو أيضا من الحروف الذي ينزل أسفل السطر سواء في بداية الكلمة أو في وسطها أو في نهايتها، لا بد أن ينزل مثله مثل الراء والزاي. الراء والزاي مثل الواو ينزل أسفل السطر في أول الكلمة. Ал эми вау тамгасы бул деген ушул чийиндин астына түшүп кете турган тамгаларга кирет. Ал деген мына сөздүн башында болобу, сөздүн ортосундабы же сөздүн аягындабы айырмасы жок, дайыма ушундай ылдыйга мындай линиянын астыңкы жагына түшүп кетет. Ушундай эле мисалы сыяктуу буга чейин айткан ро тамгасы дагы жана зай тамгасы дагы ушундай болгон, وأخيرا معنا حرف الياء يكون أيضا رسمه هكذا. Жана ошондой эле мына акыркысы эмне я тамгасы мына ушундай болуп жазылат. إذا أستطيع أن أقول لكم أخبركم أن في هذه الحروف هناك بعض الحروف تغير شكلها عما كنا نأخذها. هو حرف الكاف كنا نكتبه هكذا فأصبح شكله هكذا، وحرف الياء كنا نكتبه هكذا أصبح شكله هكذا. أما بقية الحروف فتقريبا لم يتغير شيء منها إلا أنها أصبحت فوق السطر، فانتبهوا إلى الياء كيف كان شكلها وإلى الكاف. Мына бул жакта көңүл бурсаңыздар, мына кээ бир тамгалар бар экен. Мына биз буга чейин жаттап алганга караганда толугу менен эле өзгөрүп калган экен. Бул мисалы мына каф тамгасы. Көрдүңүздөрбү? Биз каф тамгасын кандай кылып жаттаган элек? Мына устаз астына жазып койду. Азыр болсо мына сөздүн башында кандай болуп өзгөрүп калды. Так эле ошондой эмне я тамгасы. Мына я тамгасы дагы мына сөздүн мына башында кандай болуп жазылып калды. Биз кандай кылып жаттаган элек? Мына көрдүңүздөрбү? Мына астына янын астына жазып койду. Биз ушундай кылып жаттаган элек. Бирок сөздүн башында мына такыр эле өзгөрүп калды. Ал эми башка тамгалардын баарысын эле көрсөңүздөр, биз жаттаганга эле окшош эле бир эле ушул мисалы линиянын астына түшүп кетпейт. Жана кээ бир өзгөчөлүктөр болсо, жалпысынан баары эле биз буга чейин көргөндөй эле экен. أريد من الإخوة لو عنده سؤال إشكالية يريد أن نوضح له شيء لا يفهم شيء فلا يؤجله، من الممكن أن يتداخل معنا ويقول أنا لا أفهم هذه أو هذه ليست واضحة. Эгерде сиздерде бир түшүнбөй калган жактарыңыздар болгон болсо, мына кечиктирбей эле мына азыр деле сурап калсаңыздар болот. Мына азыр эле сурап алыңыздар. Эгерде кээ бир жагын түшүнбөй калсаңыздар, бир жерде эгерде кичине оорчулук жаратып кала турган болсо, мына азыр сурап алсаңыздар болот ушу темага байланыштуу. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الحروف وشكلها في أول الكلمة. في أول الكلمة كيف يكون شكلها؟ عندما تقرأ في بداية الكلمة ستجد الباء والتاء والجيم والصاد والعين بهذا الشكل الذي قد رسم أمامك. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушул менен тамгалардын мына сөздүн башында кандай жазылат экенин мына түшүндүк. Эми ушул дайыма кайсы бир тамгаларды сөздүн башында кезиксеңер, кайсы там болсун, ба болсун, та болсун, кайсы башка тамгалардын баарысының мына ушундай болуп жазылганын көрөсүздөр. الآن سننتقل إلى الحروف. شكل الحروف في وسط الكلمة. الحروف في وسط الكلمة سنمسح هذا ونبدأ في الحروف في وسط الكلمة. Эми мындан соң сөздөрдүн ортосунда жазылуу, кантип ортосунда кандай жазылат, мына ушуну азыр түшүндүрүп беребиз дейт. الحروف في وسط الكلمة. للعلم هي لا تختلف كثيرا. الحروف في وسط الكلمة لا يختلف كثيرا عنها في أول الكلمة، بل الاختلاف بسيط جدا ليس كبير. Эми билишибиз керек дейт, бул сөздөрдүн ортосунда жазылышы, бул сөздүн башында жазылганга караганда көп деле өзгөрбөйт, көп деле айырмаланбайт. Көп деле эмне айырмачылыгы жок, окшошураак эле болот иншалла. الحروف ستكون معنا في وسط الكلمة هكذا. سنرسمها بهذه الطريقة في وسط الكلمة.
сөздүн ортосунда кандай تفضل. тамгалар жазылат? Сиздерге азыр жазып көрсөтүп беребиз дейт. فحرف الألف في وسط الكلمة سيكون شكله هكذا. Алиф тамгасы сөздүн ортосунда жазылышы мына ушундай болот. وفي وسط الكلمة أيضا ستكون بقية الحروف هكذا. هذا في وسط الكلمة سيكون الباء هكذا، والتاء هكذا، والثاء هكذا، وكذا الجيم والحاء والخاء. الدال ستكون هكذا، والذال ستكون هكذا. Көрсөтөр мына бул тамгалардын баары тең. Сөздүн ортосундагы жазылышы мына ушундай болот. Мына алиф тамгасын жазып берди. Андан кийин баны, та, са, жим, ха, хо, дал, зал мына ушунун баарысы тең. Мына сөздүн ортосунда өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушундай болуп жазылат. حرف الراء أيضا سيكون شكله هكذا في وسط الكلمة، وكذا الزاي. Мына ро тамгасы, зай тамгасы мына сөздүн ортосунда ушундай болуп жазылат. ننتهي من بقية الحروف. والزاي. السين أيضا سيكون شكلها هكذا في وسط الكلمة، وكذا الشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين. العين ستكون مختلفة نوعا ما، يكون شكلها هكذا في وسط الكلمة، وكذا الغين. Мына бул тамгалар мына сөздүн ортосунда көрсөтөр мына син тамгасы ушундай болуп жазылат. Буга чейинки башка тамганын куйрукчасы уланып келип буга жазылып кетет. Өзү дагы бул дагы андан соң уланып кетет башканда. Ошондой эле шин тамгасы, сот тамгасы, дот тамгасы, то, анан зо тамгасы. Ал эми мына бул жакта айын тамгасы менен карасак, гойын тамгасы бул эки тамга кичине башкачараак болот. Мына сөздүн ортосунда мына устаз көрсөтүп бергендей мына ушундай болуп жазылат. الفاء لن تختلف كثيرا، والقاف لن تختلف كثيرا، والكاف في وسط الكلمة، واللام өзгөрбөйт. Анан каф тамгасы мына ушундай болуп жазылат. Анан лам тамгасы, لام، والميم. أما حرف الهاء هكذا الميم شكلها واضح. نعم واضح. حرف الهاء في وسط الكلمة سيختلف، سيكون بهذا الشكل، دائرة عليا ودائرة سفلى. Мына ха тамгасы болсо, бул деген буга чейин жазылганга караганда мына өзгөрүп калат. Мында деген мына бир тегерек болуп, үстү жактыга жана ылдыйга дагы башка бир тегерек болуп, мына ушундай болуп жазылат. وحرف الواو سيكون هكذا شكله. وأخيرا معنا حرف الياء في وسط الكلمة سيكون هكذا. Сөздүн ортосунда я тамгасы акыркы мына ушундай болуп жазылат. نسينا حرف النون. النون سيكون رسمه هكذا. Нун тамгасы калып калган экен. Мына ал жазылышы ушундай дейт. Көрүп тургансыздай. نلاحظ أن الحروف التي تغيرت معنا في وسط الكلمة هو حرف العين والغاي والهاء. Көрүп турсаңыздар, мына бизде сөздүн ортосунда жазылышы өзгөрүп калган бул 3 тамга экен. Бул айын тамгасы, гойын тамгасы жана نريد أن ننبه بعض التنبيهات المهمة. Кээ бир айта турган маанилүү нерселер бар дейт. Көңүл буруп уруп турсаңыздар.
وأيضا الراء. الحروف التي باللون الأخضر، التي معنا باللون الأخضر هذه نعم. لها قصة عجيبة. نعم. الحروف التي باللون الأخضر мына бул жашыл түс менен ستة жазып أحرف. койгон тамгалар булардын мына өзгөчө дагы буга айта турган бир окуясы бар дейт. Мына бул жашыл менен көрүсүздөр, мына кээ бир тамгаларды жашыл менен белгилеп койду, жазып койду. Ушулардын өзгөчө айта кетчү дагы нерсе бар дейт булар тууралуу. ما قصة هذه الحروف التي باللون الأخضر؟ أن هذه الحروف تأبى أن يتصل بها حرفا في وسط الكلمة من الجهة اليسرى، من الجهة اليسرى من هنا، لا يتصل بها أي حرف، يعني من هنا لا يتصل بها شيء، ومن هنا لا يتصل شيء، ومن هنا لا يتصل شيء، وهكذا هذا وهذا وهذا لا يتصل بها شيء. بل إذا أردنا أن نكتب حرفا بعدها وهي في وسط الكلمة لابد أن نترك فاصلا ثم نكتبه، لا يلتصق فيها حرف من الجهة اليسرى. Эми булардын эмне болгон өзгөчө окуясы бар дейт. Мына ушул жашыл менен жазып койгон тамгалар дейт. Булар өздөрүнөн кийин сол жагында дейт, өзүнө уланып баратканда эч бир тамганы өзүнө кошпойт дейт. Буга эч бир тамга мындай кошулуп жазылып кетпейт дейт. Көрүсүздөр, мына жанында сол тарабынан тамга кошулбайт, мына уланып жазылып кетпейт дейт. Сөзсүз түрдө мондай токтойт дейт, бул жазылып токтойт. Андан кийин ортосунда бир кичине бир ушундай бир бош же орун калат дагы, андан кийин башка тамга жазылып баштайт, жаңы башылып баштайт. Некен демек булардын сол жагынан эч бир тамга дагы уланып жазылбайт бул тамгаларга. إذن بعضهم يسميها الحروف الرفاصة التي ترفس وترفض، أو الرافضة ترفض أن يلتصق من الجهة اليسرى فيها شيء. احفظوها جيدا، وعوها جيدا حتى لا نختلط وتتشابه مع الحروف الأخرى. Мына бул тамгаларды кээ бирлер болсо мындай баш тарткан тамга деп да айтып коюшат. Эмне дегенде, анткени өзүнөн кийин бир тамганы кошууну булар баш тартып, аны кабыл албайт деген тамга, кабыл албаган тамгалар деп коюшат да. Анан ушуларды мына жакшылап көңүл буруп эске тутуп көрүп алыңыздар, башка тамгалар менен алмаштырып албаш үчүн дейт. إذن هكذا شكل الحروف في وسط الكلمة، في وسط الكلمة. ولذلك أنا لما كتبت كلمة وسط، الواو لم يلتصق فيها السين، والواو هنا لم تلتصق في الراء، والفاء لم تلتصق في الراء. لماذا؟ لأن الراء والواو من الحروف الرافضة التي ترفض أن يلتصق فيها شيء. Көрүсүздөр, мына бул деген ушул эмне болду? Сөздүн ортосунда болгон тамгалардын жазылыштары болду. Мына ошого чейин деле мына башында карасыздар, мына теманы шейх жазып койгондо эмне деп хуруф фи васатал калима деп жазып койду. Тамгалардын ортосунда жазылышы дегенде мына васат деген сөздө дагы мына вау тамгасы андан кийинки синге кошулган жок. Ошондой эле хуруф дегенде дагы мына неме ро тамгасы дагы андан кийинки вага кошулган жок. Ошондой эле фа ал вага кошулган жок. Мына мисалдары мына буга чейин сөздөрдө көрүп турасыздар дейт ушул сөздө темасында. يبقى معنى الحروف في نهاية الكلمة، والحروف في نهاية الكلمة هي التي درسناها في الدرس الأول. هي التي تكون مثلا التاء بهذا الشكل، مثلا هكذا، الباء هكذا، والتاء هكذا، والثاء هكذا، والجيم هكذا، والحاء هكذا، والخاء هكذا. الدال تبقى كما هي، والراء والزاي في نهاية الكلمة. أما السين في نهاية الكلمة فتكون هكذا، الشين، الطاء والظاء نفس ما هي، العين هكذا، والغاي، والفاء. القاف في نهاية الكلمة ستنزل أسفل السطر هكذا، والكاف ستتحول معنا، ستكون هكذا، الكاف ستكون هكذا، اللام ستنزل معنا لأسفل السطر، والميم
سينزل منها شيء تحت السطر. الهاء سيتغير شكلها، ستكون في آخر الكلمة هكذا أو هكذا، هذه منفصلة وهذه متصلة. النون ستنزل أسفل السطر، الواو نفسها ما هي، والياء ستعود كما كانت معنا. هذه الحروف في نهاية الكلام. Эми мына бул сөздүн аягындагы тамгалардын жазылышы. Эми бул жакта жеңил эле дейт да, сөздүн аягында тамгалардын жазылышы мына буга чейин биз буга чейинки сабактарда тамгалардын жазылышын кандай жаттаган болсок, мына так эле ошондой кайтып калат дейт. Мына көрүсүздөр, мына тамгалардын баарысы эле мына ба тамгасы кандай болуп калды, мына та тамгасы, са тамгасы, мына буга чейин эгерде оң жагында эгерде улана турган тамга болгон болсо, ал менен уланып келип туруп, анан кайра эле биз мына биринчи сабактарда жаттагандай болуп жазылат. Жим, ха, хо тамгасы ушундай, мына даль тамгасы мына так эле ушундай болуп жазылат. Өзгөрбөйт. Ошондой эле мына ро, зай, мына синдин көрсөөр, мына син менен шиндин, анан булардын мына куйрукчасы мына ылдыйга түшүп калды. Ылдыйкы тарапка мына түшүп калды. Мына көрсөөр, бул деген сөздүн аягында. Ошондой эле сот, дот, булардын дагы мына куйруктары ылдыйга түшүп калды. Анан то, зо так эле ушундай эле кала берет. Анан болсо айн, гойн болсо булар мына ылдыйга түшүп калды, мына куйруктары ылдыйга түшөт, булар мына буга чейин биринчи жаттагандай. Анан фа тамгасы мына бул дагы бир жагы уланып калат, мындай куйрукчасы чийиндин үстүнө көтөрүлүп туруп калат. Коф тамгасы мына өзгөрөт, мунун жазылышы мындай чийинден ылдыйга түшөт, бунун дагы куйрукчасы. Каф тамгасы мына буга чейин биринчи биз жаттаганда эле так эле ошондой кайтып калат. Анан деген лам тамгасы мына мунун деген куйрукчасы ылдыйга түшөт, кичине ылдыйга түшөт. Анан мим тамгасы бул дагы мына ылдыйга түшүп калат, мындай болуп. Анан ха тамгасы мына көңүл бурсаңыздар, мына ха тамгасы мына азыр бул биринчи мына үстүндөгүндөй же ылдыйкыдагы мына ушундай эки жазылыш болот. Бул үстүндөгүндөй эгерде деген жөн эле тегерек болуп, эгерде ал деген ага чейинки тамга кошулбаган тамга болсо ушундай болуп тегерек болуп жазылат. А эгерде улана турган болсо, анда мына ылдыйкыдай болуп жазылат. А бул нун тамгасы мына сөздүн чейин астына түшүп кетет, нун тамгасы. Вау тамгасы буга чейин көргөндөй эле. Анан я тамгасы болсо деген ал мына биринчи биз жаттагандай эле, эң биринчи сабактагыдай мына так эле ошондой болуп жазылат. وبهذا نكون قد انتهينا من الحروف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة. Ушул менен эми биз деген тамгалардын сөздүн башында, сөздүн ортосунда жана сөздүн аягында кандай жазылат, мына ушул менен аяктадык дейт, бүтүрдүк. الآن بإذن الله سنأخذ الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى وما زلنا مع الحروف، وهي مرحلة الحروف بحركة الفتح. الحروف بحركة الفتح. قبل أن نتكلم عن الحروف بحركة الفتح لابد أن أوضح لكم شيء مهم جدا. عندنا في اللغة العربية شيء اسمه الحركة وشيء آخر اسمه السكون. شيء اسمه الحركة والسكون. Эми мына bundan soң мына тамгалар тууралуу дагы башка жаңы теманы уланта беребиз дейт. Эми эмне экен? Бул фатха харакаты тууралуу. Фатха деген бул харакат деп айтабыз, аракет деп бизде которуп жүрөт. Эми ушуну түшүндүрүп кетебиз дейт эми бүгүнкү темабыз. Эми буну баштаардан мурда дагы көңүл бурсаңыздар, бизде эки нерсе бар. Бул тамгаларга байланыштуу болгон эки нерсе бар. Биринчиси харакаттар деп коет. Харакаттар, анан экинчиси сукун деп коет. سكون деп. الحركات معنا ثلاثة. الحركات ثلاثة. Harakattан bizde üç harakat var. حركة الفتح وحركة الكسر وحركة الضم. ما معنى هذا الكلام؟ فتح harekatı, kasra harekatı, jana dom harekatı. Emin bunun manisi ne? لو قلنا مثلا أن حركة الفتح وحركة الكسر هكذا وحركة الضم هكذا. الفتح شكل الحركة شرطة صغيرة فوق
فوق الحرف، والكسرة شرطة صغيرة أسفل الحرف، والضمة واو صغيرة أعلى الحرف. Көрсөңүз мына фатха деген бул эмне? Тамганын үстүндө жазылган мындай кичине болгон чийин. Мына кичине чийин мына жазылат мындай. Бул тамганын үстүндө. Ал эми касра деген бул тамганын астына жазыла турган кичинекей чийин. Ал эми домма деген болсо бул деген тамганын үстүнө жазылган кичинекей ушундай кичинекей вау тамгасы. حركة الفتح معناها كأنه يقول لك عندما تجد هذه الحركة لابد أن تفتح فمك لأعلى، فتقول لا تغلق فمك. فالفتحة معناها فتح الفم. فتحة يعني افتح فمك، يعني فتح الفم. با تا. لا تغلق فمك عند الانتهاء من النطق، بل يبقى الفم مفتوح. Эми фатха дегендин мааниси эмне? Фатха деген бул эми араб тилине которгондо ачылуу деген сөз, ачылуу. Эми мааниси сен оозуңду ач деген сөз. Сен ушул тамганы айтып атканда оозуңду ачып туруп анан айткының деген сөз. Көрсөңүздөр мына деп мындай айтылат дагы, анан ушуну тамганын аягында сен оозуңду жаап бүтүрбөйсүң. Оозуңду ачкан боюнча калат. Көрсөңүздөр деп мына ба, та, са. Мына ушул деген эмне? Фатха дегендин мааниси ушул. Фатха деген мааниси оозуңду ач деген. Анткени фатха деген бул ачылуу деген сөз. Оозуңду ачып ушул тамганы айткың. يعني هكذا انظر إلى فمي. با ما أغلقت الفم. با تا. لابد أن يبقى الفم مفتوحا، لا تغلقه، لأن الفتحة معناها افتح فمك أيها القارئ. Эми эмне экен мына көрсөң, мына жаңы эле устаз көрсөтүп бергендей, айтылып атканда эмне экен? Деп, мына ба деп, та деп, мына ооз ачылган боюнча калат. Мааниси эмне экен? Фатха деген мааниси окуп аткан адам сен оозуңду ач. Ифтах деген сөз. Көрсөң, мына фатха деген эмне? Ачылыш деген сөздөн экен, демек ач деген сөз. Оозуңду ачып туруп, анан ошо боюнча сен оозуңду жаппайсың мына. Ба деп мына ошончо токтоп калат мына. Ооз ачылган боюнча. حركة الكسر عكس حركة الفتح، فكأنها تقول اكسر الفم إلى أسفل. اكسر الفم إلى أسفل، فقول إي بي تي. فكأنها ترشدك أنك إذا رأيتني بهذا الشكل في أسفل الحرف فحاول أن تكسر فمك إلى أسفل. ترجم هذه الحركة المرسومة على لسانك بالنزول إلى أسفل. إي بي تي تي جي. Эми көрсөтөр, касра деген мааниси эмне? Касра деген бул эми сындыруу деген сөз, сынуу деген сөз. Ушундай сыяктуу мындай оозуңду сындырып, мындай ылдыйды көздөй сындыргының деген маани. Мисалы, и деп турат. Көрсөтөр, мына и деп мына ылдыйга оозуңду мына ылдыйга түшүрөсүң, мына ылдыйга ылдыйды көздөй сындырасың, анан мына би, ти, си, жи деп мына көрсөтөр, ылдыйды көздөй мындай ооз адамдын оозу мындай ылдыйды көздөй мындай умтулат. أما حركة الضم هذه التي معنا فأيضا مأخوذة من اسمها حركة الضم. تقول لك وأنت تقرأ أيها الطالب أو أيها القارئ ضم الشفتين، اجعل الشفتين مضمومتين إلى بعضهما، لا تفتح الشفتين ولا تكسر الشفتين، ولكن ضم الشفتين عند قراءتك للحرف، لأنك إن لم تضم الشفتين فلن تكون هناك ضمة وسيخرج الحرف خطأ. Эми бул карасаңыздар, мына үчүнчү харакат бул эмне экен? Домма харакаты. Домма деген сөз деген бул деген жыйна, бир жыйнаштыр, ооздорунун эримдеринди жыйнап туруп айткының, же болбосо кыскының деген сөз да. Мына ооздорду мисалы эримдерди мынтип жыйнайт, ошондо анан бул туура чыгат. Эгерде андай кылбасаң, эгерде жыйнап туруп оозуңду мисалы мындай орусча айткандай собрать в трубочку деп коет, ошондой кылып эгерде сүйлөп айтпасаң, анда деген бул тамгаз, бул харакат сенден туура чыкпайт. كيف أضم الشفتين الأمام؟ هكذا، انظروا إلى الفم هكذا.
Мына кантип эриндер жыйналат, мына ушундай, мына устаз көргөзүп аткандай мына ушундай болуп, мына эриндер жыйналыш керек. فكأني أقول أو بو تو ثو. إن لم أضم الشفتين بهذه الطريقة لن يخرج الحرف. ضم الشفتين، فتح افتح الفم، كسر اكسر الفم. Эми көрсөңөр демек эмне экен, домма деген мына ушундай оозуңду эриндериңди жыйнап туруп айткың деген сөз. Эгерде антип ушундай жыйнап туруп айтпаса, анда бул харакат андан чыкпайт. Анда бул айтыла албайт. Демек эмне экен? Домма деген ушундай сен деген эриндериңди жыйнап айткың деген сөз. Фатха деген оозуңду ачып туруп айт деген сөз. Касыр деген ылдыйды көздөй оозуңду эриндериңди сындырып туруп айт деген сөз. إذا تعرفنا على الحركات الثلاث: حركة الفتح وحركة الكسر وحركة الضم. Демек мына биз мына 3 харакаттын тең баарын тең демек түшүндүк. Эмне экен? Фатха харакаты, жана касра харакаты, жана домма харакаты. يبقى معنا السكون. ما هو السكون؟ السكون معناه لا حركة. السكون ضد الحركة، فالشيء الساكن ضده الشيء المتحرك. فالحرف الذي يظهر عليه علامة السكون كأنه يقول لك فضلا لا تفتح فمك ولا تكسر فمك ولا تضم فمك، بل ابقى بفمك ثابتا لا تتحرك. Эми сукун деген эмне? Сукун деген бул эми мындайча мааниси деген эми тынчтануу деген сөздөн болуп келет. Эгерде мындай которо турган болсок, эми мааниси эмне? Эч бир кыймыл аракет, көрсөңөр кыймыл харакат, эч кандай кыймыл аракеттер, эч бир харакат жок деген маани. Мына оозуң деген же болбосо ачылбайт, фатха да болбойт, касра да болбойт, ылдыйды көздөй сындырылбайт, же домо болбойт, жыйналбайт дагы. Мына ооз кандай болгон болсо ошо боюнча мына тынчтанып кала берет. Мына сукундун мааниси ушул. فالسكون ليس حركة. لا تقل على السكون حركة، ولكن السكون ضد الحركة، عكس الحركة. فهنا تتحرك إما لأعلى بالفتح أو لأسفل بالكسر أو للأمام بالضم. أما السكون فهو لا يتحرك، وسنشرحه باستفاضة في درس مستقل. أهم شيء تفهم هذه المنظومة كيف هي تدار. Эми бул сукун деген бул өзү харакаттарга кирбейт. Мына ушуну билиңиздер керек да, билишиңиздер керек. Анткени сукун деген бул деген харакаттын карама каршылыгы. Харакат деген бул жанагындай фатха болуп мындай ооз ачылып өйдөнүн көздөй мындай кыймылдаган, же болбосо ылдыйды көздөй касрага, же алдыдын көздөй доммага болуп мындай харакат бул ушундай кыймыл аракет да. Ал эми сукун болсо алардын карама каршылыгы, бул мындай кыймыл жок деген сөз. Эми буну дагы тереңирээк тең мына кийинки бул өзүнчө дагы бул тууралуу сабак кылабыз. Эми азыр мына ушуну айткандарды азыр түшүнсөңүздөр болду азыр. هل أحد يريد أن يسأل عن هذه المنظومة في شيء؟ Ушул азыр ушул боюнча деген сурооңуздар барбы? Суроо алсаңыздар болот. Түшүнбөй калган жерлериңиздер болсо суроо алыңыздар. Баардыгы эле түшүнүктүү айтып койсоңуздар, түшүнүктүү болобу же эгер Alhamdulillah. Түшүнүктүү barakallah. شيخنا يقولون مفهوم شيخنا بارك الله فيكم. جيد، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى الحركة الأولى من الحركات الثلاثة، وهي الحروف بحركة الفتح. الحروف بحركة الفتح. الحروف بحركة الفتح.
عرفنا أن حركة الفتح تقول لك وترشدك: اجعل فمك مفتوحا أيها القارئ لا تغلقه. لذلك نحن نقول مثلا، انتبه معي كيف أقولها: با تا، هذا مثلا نقول هنا ألف آ، با تا ثا جاء حاء خاء دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ظا عا غا فا قا كا لا ما نا ها و يا. هذا النطق الصحيح للحروف بحركة الفتح. Muna ustaz азыр сиздердин алыстарга тамгаларды фатха менен кандай жазылат жана кантип айтылат, мына ушунун баарын тең сиздерге көрсөтүп берди. Мына ушул устаз көрсөтүп бергендей кылып, мына бул фатха тамгасы. Фатха тамгасы эмне деген элек? Бул деген фатха харакаты. Сен окуп аткан адам, сен оозуңду ачып туруп ушул тамганы айт деген сөз. يبقى عندما أنطقها أقول با تا ثا جا حا خا دا ذا را زا سا شا صا ضا طا ضا عا غا فا قا كا لا ما نا ها و يا. هذا هو النطق الصحيح بحركة الفتح للأحرف التي معنا. Демек мына ушул биз алган тамгалардын ошо баардык тамгалардын деген туура айтылышы фатха харакаты менен айтылышы мына ушундай болот. طبعا من الممكن أن تكون الفتحة في الحرف في أول الكلمة أو آخر الكلمة أو وسط الكلمة، هذا لا يضر، نفس النطق لا يختلف، سواء أتت بالفتحة في أول الكلمة فأقول سا، في وسط الكلمة أقول سا، في آخر الكلمة أقول سا، ما دامت هذه موجودة فلا بد أن أفتح الفم وأقول سا أو شا أو ضاء أو عاء. Эми дагы мына маанилүү нерсе көрсөтүрүү, мына ушул фатха болгондон кийин болду, ушинтип айтылат. Айтылышы ушундай болот. Айырмасы жок. Сөздүн тамга сөздүн башында келдиби, сөздүн ортосунда келдиби, сөздүн аягында келдиби, айырмасы жок. Үстүндө мондай чийин болгондон кийин фатханын чийини, ошо харакаттын чийини болгондон кийин болду. Мисалы са деп башында деле, са деп ортосунда деле, са деп аягында деле айтыла берет. Ошондой эле ша, фа, ко, а башка тамганын баары тең эле ушундай болуп айтыла берет. طيب هل أحد عنده إشكالية في نطق الحروف بحركة الفتح؟ أي واحد منكم أو أخت فاضلة منكم عندها مشكلة في نطقها بالفتح أو في رسمها أو شيء يخبرنا، لا بأس، حتى نفك الإشكاليات أول بأول. Кимиңиздерде кандай бир эгерде бир кыйынчылык, түшүнүксүз жер болуп калган болсо айтыңыздар дейт. Мына жазылыш боюнча же болбосо айтылыш боюнча ошо фатхага байланыштуу. Alhamdulillah Murat, bari tushunib эле. شيخنا يقول الحمد لله كلها واضحة شيخنا. طيب جيد جدا جيد جدا. طيب من يقرأها لي قراءة سريعة؟ Эми тез анда бизге ушуларды ким анда окуп берет бизге? يعني اثنين هناك يا شيخنا، اولا ابو عمر. أي إنسان يشترك، لا بأس، أي إنسان يشترك يقرأ ليستفيد بقية المستمعين. Очередь биринчи Абу Умар окусун, андан кийин Өмүрбек Умар окусун. با
تا ثا جا حا خا دا معلش هذا ناقص نقطة. ذا أحسنت. را ذا ثا شا صا ضا طا ظا ع غا فا قا كا لا ما نا ها ويا. جميل جدا، أحسنت كثيرا، بارك الله فيك. ابقى معي، ابقى معي، لا تنصرف، بارك الله فيك. نعم. ابقى معي دقيقة. Hazır кетпей туруңуз дейт азыр Абу Умар байке азыр дагы мына устаз дагы сизге айтат экен азыр. Кетпей туруңуз. لو مثلا نحن كتبنا لك هذه الكلمة، هل تستطيع قراءتها بالنسبة؟ ما هو هذا الحرف؟ Бул система дейт мына ушуну. فا ف. وما هو هذا الحرف؟ با أحسنت كثيرا. وهذا الحرف؟ تا جميل جدا. اقرأها تباعا كاملة. ثبت ثبت. أحسنت كثيرا. ثبت هذه كلمة مكونة من 3 أحرف، بمعنى ثبت يعني لم يتحرك ولم يتغير. ثبت ثبت ثبت. إذن الحروف عندما نجمعها بجانب بعضها البعض تنتج لنا كلمات. Demek ki mına ушундай тамгалар мындай ушундай жазылып бири-бири менен кошула турганда бизге бир маанини берет. Маани берет. Мына сабата деген мааниси бул деген бекемделди деген сөз. Бекемделди деген сөз. طيب سأكتب كلمة أخرى، ابقى معي على الميكروفون أيضا حتى يستفيد الإخوة. Кетпей туруңуздар дейт. Мына башка сөздү дагы айтам дейт азыр. ما هو هذا الحرف؟ Кайсы тамга? خا أحسنت. وهذا الحرف؟ را أحسنت. وهذا الحرف؟ جا اقرأها تباعا. خرج أحسنت. خرج. خرج. جميل جدا. طيب هذه الكلمة أيضا؟ قا را أ اقرأها تباعا. قرأ جميل، بارك الله فيك. مشاركة طيبة جدا، جزاك الله خيرا. خرج وقرأ. جميل جدا. Өтө жакшы дейт. Мына жакшы катышып атасыздар дейт. Көрдүңүздөр мына демек эки сөз мына бuyakta кошулуп калды. Мына хаража болуп калды. Мына чыкты деген сөз жана караа деген окуду деген сөз. طيب هل أحد من الإخوة يريد أن يشارك معنا أيضا في قراءة بعض الحروف بحركة الفتح؟ Дагы ушул фатха менен тамгаларды окуп бизге бuyakta окуп катыша турган каалаганда туугандарыбыз барбы? Өмүрбек байке сиз каалап атасыз беле? Окусаңыздар болот иншалла. المستعد يخبرنا، لا بأس. Микрофонуңуздарды күйгүзүп окуй берсеңиздер болот. طب أنا سأكتب بعض الأشياء والذي يستطيع قراءتها يرفع يده ويشترك معنا.
Ким даяр болгон болсо мына устаз сөздөрү жазат дейт, мына ушуларды окусаңыздар болот. Мына азыр окуп текшерет азыр устаз. هل يستطيع أحد المشاركة معنا بقراءة هذه الكلمات؟ Ким биз менен катышып мына ушул тамгаларды окуй алат? Катышыңыздар, бисмилlah. Өмүрбек. تفضل يا أبا عمر. السلام عليكم ورحمة الله. وكفى وعليكم السلام ورحمة الله. وكفى أريد أن تقرأ الحروف على مهل وبهدوء، فتقول مثلا وقاف، فتعطي الحرف حقه من الصوت، اعطيه حقه، فقول وقافا وقافا وقافا. Шашпай окуңуз дейт. Ар бир тамганы мындай бөлүп айтыңыздар дейт. Шашпай ар бир тамганын өзүнүн акысын берип, бири-биринен айтыңыз дейт. Okuyuş. وقف فأقول وقاف، يعني حاول أن تقرأ تبع الإشارة هذه. لو كانت هنا قل و، وعندما تنتقل هذا هنا قل قا، وتنتقل هنا قل فاء. اتبع هذه الإشارة. Мына устаз көрсөтүп турганын артынан ээрчип окуңуз. Жок, шашпай, устаздын артынан ээрчип окуңуз. Мына кайсы тамганы көрсөтсө ошентип окуңуз да. و قا فا. أحسنت كثيرا. وقافا، جميل جدا. التي بعدها صا با را. صابرا، أحسنت، صابرا، جميل. التي بعدها دا را سا. دراسا، أحسنت كثيرا، دراسا. كلمة وقف يعني وقف، كان جالس ووقف. وصبر من الصبر. نعم، كلمة وقف معناها توقف، كان جالس، إما أنه كان يمشي ثم توقف، أو كان هذا الصحيح في نطقها يعني أو في معناها. وقف يعني انقطع من أمر ما. Вакафа деген сөз мына бул деген. Бул токтоп калды деген сөз. Мына бирдеме кылып атып токтоп калды, же болбосо отурган болчу, жана ошол токтоду, турду деген сөз да. Мына токтоду деген. Не деген сөз кылып атып токтоп калды деген сөз. كلمة صبر معروفة، ودرس من الدروس، يعني أيضا أعتقد أنها معلومة لكم. درس. Анан кийинки деген сөз сабара деген сөз деген бул белгилүү эле, сабыр кылды деген сөз. Сабыр кылды деген сөз. Анан дараса деген сөз бул деген окуду деген сөз. Окуду деген сөз. طيب، يقرأ لنا أيضا هذه الكلمة الأخيرة. Акыркы сөз окуңуз. ك ت با. جميل جدا، أحسنت. كتب، كتب. لو تقرأ معي أيضا بعض الكلمات الأخرى ليستفيد الإخوة. ابقى معي لا تخرج. Кетпей тургусuz, дагы башка да сөздөрдү окуңуз дейт. Катаба деген сөз жазды деген сөз, бул. Катаба деген сөз жазды деген сөз.
نعم، هذه الكلمات نقرأها سويا. Sözleri okumuşlar. ح لا، أعطي الصوت. أشبع الصوت. ح جا باء أحسنت، حجب من الحجاب. جميل جدا. هذه را جا ع أحسنت، رجع. جميل جدا. ح لا يمكن لا ك هلك. أحسنت. تا لا، هذه ليست تاء. التاء تكون هكذا. هذا خالص هذا تا هذه تاء، لكن هذه سا جميل جدا. ساء. أحسنت. ح را جميل، بارك الله فيك. حجب، رجع، هلك، سهر. حجب، رجع، هلك، سهر. جميل، بارك الله فيك. جميل جدا. Жақсы, мына ушул тамгаларды мына көрсөтөбүз, сөздөрдү окуучулар дейт, өтө сонун дейт, өтө жакшы. طيب، هل هناك أي إشكالية في مسألة القراءة بحركة الفتح عند الإخوة؟ Ушул фатха менен харакаты менен окуу боюнча сиздерде кайсы бир түшүнбөй калган жер, же бир оорчулук жарата турган жерлер болуп калдыбы? Айтсаңыздар болот, суроо алсаңыздар болот азыр. Alhamdulillah, все понятно, alhamdulillah, джазакаллаху хайр. يقول شيخنا الحمد لله كله واضح شيخنا، جزاك الله خير. جميل جدا. جميل، بارك الله فيكم. إذن اليوم بفضل الله تعالى قد انتهينا من عدة أمور، وهي أن الحروف في أول الكلمة كيف شكلها، وفي وسط الكلمة، وفي نهاية الكلمة، وشرحنا شرحا مبسطا يسيرا عن الحركات ما معناها، وكيف يكون اتجاه الفم فيها، وشرحنا نبذة يسيرة عن السكون، ثم ختمنا بالحروف بحركة الفتح كيف ننطقها، وأخذنا في النهاية تجميع لبعض الحروف بجانب بعضها البعض لتنتج لنا كلمات. Демек, мына ушунку бүгүнкү сабагыбызда дейт, биздеги тамгалар биринчиден кандай жазылат, сөздүн башында, сөздүн ортосунда, сөздүн аягында тилчемаларды алдык. Андан соң кичине харакаттар тууралуу да сөз кылдык дейт. Жана сукун тууралуу да сөз кылдык дейт. Жана андан соң мына биз ушул тамгалар фатха харакаты менен болгондо кандай жазылат, кандай айтылат, ушуларды алдык. Жана аягында бул сөздөрдү кошула турган болсо, кандай бизге ушундай маани бере турган өзүнчө башкача бир сөздөрдү, ушу тамгалардан кандай сөздөр куралат, ушулар тууралуу мына бүгүнкү сабакта биз سأرسل لكم مجموعة صور سهلة جدا إن شاء الله
تعينكم أيضا عند المذاكرة وعند المدارسة، تستفيدون منها كثيرا، وتقرؤون الكلمات التي فيها مسجلة بالفيديو، أسمع الصوت كيف ينطق الحرف، لنستفيد وننتقل بعد ذلك إلى قاعدة جديدة بإذن الله. Jana demek bundan soň sizlerge süretleri jönötöbüz deyt. Süretlerdi jana ошо сүрөттөрдүн жакшылап дагы көрүп алсаңыздар болот. Кандай жана видеолор дагы иншалла болот. Кандай эмне так айтылат. Ушул жазылгандай видео болот. Ошонун негизинен дагы кантип кылсаңар айтылат. Ошолорду дагы көрүп муну бекемдеп бышытып алсаңар болот дейт. Кийинки биз темаларга дагы өтүшүбүз үчүн дейт. سأرسل لكم هذه مجموعة هذه الصور، هو شكل الحروف في أول الكلمة، وستأتيكم أيضا هذه الصورة، وهذه الصورة يعني توضيحية يعرفك الحروف المتشابهة لفظا، التاء والطاء والدال والضاد والواو والفاء والعين والثاء والسين والصاد، هكذا يعني. هذه بس توضيح لكم. وستأتيكم أيضا هذه الكلمة خاصة بالكتابة، شكل الحروف المتشابهة عبارة عن عائلات، يعني تفهمونها. Buna görürsüz, buna sözler kanday жазылат, sözün başında buna uşul сүрөттү сиздерге жөнөтөм дейт. Биринчи сөздөрдүн башында тамгалар кандай жазылат. Андан соң деген айтылыштары окшош болгон, нутк окшош болгон деген тамгаларды сүрөтүн жөнөтүп коем дейт мына сиздерге. Бул экинчи сүрөт болот. Сөздөрдүн айтылышы кандай окшош тамгалар жана жазылыштары окшош болгон кандай тамгалар бар. Ошолорду жөнөтөм дейт. Силер деген буларды айырмалап жакшы билишиңер керек болот дейт, айырмасын. وستأتيكم أيضا بعض الحروف هكذا، ضم حرفين، المجموعة الأولى مثلا باء تابا تاثا، لنتعود على نطق الحروف مجتمعة بحركة الفتح في هذه المجموعة وفي هذه المجموعة. Андан соң силерге дагы башка сүрөттү жөнөтөбүз дейт. Булардан силер өзүңөр ушу тамгаларды окуп, жана ушундай көнүгүүлөр жазсаңыздар болот дейт. Эки тамгалардан кошулган кандай сөздөр, мисалы сөз ушундай кандай кошулуп окулат, кантип кошуп жазылат, ошолорду көрсөңүздөр болот иншалла. وهذه أيضا ستأتيك الحروف هكذا. وكيف نقرأ الكلمة؟ فأقول مثلا آحا آحا دا أحدا آخا آخا ذا أخذا. Görürsüz muna ушундай болуп дагы сүрөттөр жөнөтөбүз дейт. Көнүгүүлөр бар. Көрүсүздөр мына тамгаларда мисалы а, хо деп мисалы а, хо, анан за, анан ахоза деп. هذه ستكون واجب علينا، هذه واجب قراءتها. نعم. وهذه واجب قراءة. كيف سأقرأها؟ أقول مثلا ذارا 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 هكذا، ذارا ذارا ذارا. Ana ушундай устаз көрсөткөндөй кылып окуу, бул сиздерге үй тапшырма дейт. Үй тапшырма болот дейт. Мына мисалы заро деп окушуңар керек болот дейт. Мына ушундай бөлүп, анан аягында кандай 3 тамгадан кандай сөз түзүлүп калат. Ошолорго сиздерге жардам берет дейт окуганга. فهذه سيكون واجبنا إن شاء الله. سأرسل لكم الصور اليوم وتحاولون قراءتها في مقاطع فيديو لنتعلم. لا يستحي أحد من القراءة، حتى لو أخطأ لا بأس بذلك، فالتعليم لا يأتي إلا بنفي الأخطاء. Эми ушундай кылып, сиздер дагы бул сүрөттөрдү устаз бизге жөнөтөт. Жана ушуларды дагы өзүңүздөр окуп, ана буга чейин да силер тапшырмаларды жөнөттүңүздөр.
ушундай кылып буякта да видеого тартып жазып туруп анан жөнөтөсүңөр дейт. Анан каталар болуп калса бир мага эчтекеден уялбаңыздар дейт, коркпоңуздар дейт. Анткени окуп үйрөнүү деген бул ошо каталардан ушу жаңылыштыктардан ушу тазаланып туруп анан ушу үйрөнөбүз дейт, үйрөнүп алабыз дейт. وبهذا نكون يعني بفضل الله تعالى ختمنا في درس اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه فائدة لمن سمعه ولمن سيسمعه، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، وجزا الله أخينا الفاضل الشيخ كامشي على هذا المجهود الوافر. Barakallahu fik Şeyh Anavud. Anam demek mына үй тапшырманы унутпаңыздар. Жана устаз айтат, ушул менен анан бүгүнкү сабакты бүткөрүп жатабыз дейт. Жана Аллах субханаху тааладан сурайбыз дейт. Ушуну баарыбызга пайдалуу болгон болсун дейт. Биз угуп аткандарга жана кийинки мындан кийин запистен дагы уккандарга дейт, мындан кийинки уга тургандарга дагы жана ошондой эле сиздерге дагы Аллах таала ушундай сабыр кылгансыздарга дагы Аллах таала жакшы жана чыдап берип тургансыздарга дагы Аллах таала сиздерге өзүнүн жакшылыктарын берген болсун дейт. Жана устазды дагы Аллах таала өзүнүн жакшылыктары менен сыйлаган болсун. Устаз үчүн да дуаларыңыздарды унутпаңыздар. Жазакаллаху хайран шейхана аль-фадил. جزاكم خيرا ونفع الله بكم. والمسلمين شيخنا ورفع قدرك في الدنيا والآخرة.